Dobrodošli u Kajusov Q&A, ili ti ga pio. Krenemo s pitanjima. Planiraš li napraviti još gameplay videa? Da, samo trebam izabrati igru koju želim igrat i neću igrat GTA jer je igra stvarno isfurana i ne da mi se. Jel se vidiš kao neko ko bi mogao raditi content creation full time? Da, ali ne bih htio izbacivati po 2 videa dnevno, ili 3 ili 4, samo želim izbacivati kvalitetan sadržaj. To je jedan od razloga zašto toliko rijetko izbacujem i videa. Koliko benčaš? Ne znam, ne idem u teretanu, stvarno. Misliš li napraviti još i rap videa kao Hrvatska vs Srbija? Ti su mi pomagli da zaspem. Ovisi ako je ideja dobra i ako nije isfurana. Za sad sam i dalje u procesu traženja ideja, tako da ako imate neku, slobodno pišite. Koliko sati ode na jedan video, možeš i detaljnije, koliko ode na parodiju, na sketch, na pio, koliko god da ide trude top tier i nada si za našu jadnu scenu. Ovisi koliko truda si dam za svaki video, mogu biti picajzla i video će, odnosno proces rada videa će biti 7 dana, ili mogu napraviti nešto full jednostavno kao ove deračine i to mi treba sat vremena uvrh glave. Koja ti je najdraža serija? Ja sam možda pogledao 3 serije u svom životu. Stvarno nisam dobar s praćenjem serijala i brzo izgubim interes za nešto, ali pogledao sam Breaking Bad i to mi je bila odlična serija, ali onda sam pogledao Arcane i mislim da je Arcane preuzeo, tako da eto, Arcane je tvoj odgovor koji tražiš u ovom predivnom danu, dobu, noći. Studiram grafički dizajn, barem pokušavam, najdrži film, Gospodari prstenova, knjiga, Alkemičar, obavezno počitati, i videoigra, Mega Man. Najbolji hrvatski grad, Zagreb, a najgori Osijek, jer Osijek ne postoji, to je grad glumaca. Jeste ikad bili u Osijeku? Ne, niste. Jel znate nekog iz Osijeka? Ne znate. I ako znate, taj vam laže, on je jedan dobar glumac, tako da sljedeći put kad ga vidite dajte mu Oscara jer je fakat je zaslužio, fraj se fakat trudi. A svi Osječani su zapravo, nemam pojma, neki iz špilja neke obližnje, šta ja znam. Jel puno planiraš svoj video ili ti ideje samo dođu? Jedini video koji sam isplanirao je bio Super talent, za njega sam baš sjeo i krenuo sam ga pisat. A najčešće mi ideje dođu dok sam negdje vani i onda sam u frci jer nisam pored kompjutera, ne mogu odmah napraviti video, nek se trebam strpiti i čekati da dođem doma da bi ga napravio. Ali da, inspiraciju tražim u svijetu oko sebe. Koji sam ja pjesnik, koji sam ja umjetnik. Plus ideja za video, stvari koje mrzim su ti vrlo voljene međunarodno, pa napraviti twist i snimi stvari koje obožavam. To sam mislio, tako da bi, mogao i to napraviti. Hoću li snimati još Red Dead Redemption 2? Nažalost ne, svaki gameplay koji snimam samo jednom. Ne želim postati gameplay kanal, ne želim igrati igrice za život, jednostavno ne zanima me toliko. Tako da, žao mi je. U top 2 si mi najdrža youtubera. Pitanje za tebe, tko ti je dao inspiraciju za snimanje i da li su te roditelji podržavali u početku? Inspiraciju sam dobio općenito od cijelokupnog YouTubea koji sam gledao, a roditelji me nisu možda baš podržavali, možda nisu ni znali da snimam, ali sad kad znaju i dalje mi je malo čudno, ali vesele sam, stara pogotovo. A sad pitanje za tebe, jesam li ja prvi ili drugi u toj tvojoj listi top 2? Tako specifična lista, top 2, onak, da nisi ti sam sebi najbolji youtuber. Koji ti je bio cilj kad si započinjao YouTube kanal? Da li si imao nekog youtubera koji ti inspira da si nisam imao nikakav cilj osim toga da želim napraviti YouTube kanal i dugo sam htio raditi videe. Tako da, cilj mi je bio, želim započeti YouTube kanal. Na koji video što si napravio si najviše ponosan? Trebao bi reći Kaufland. Jer dosta toga što sam radio izvan svoje comfort zone, naučio sam puno toga i video je zapravo jako dobro ispao. Ima tu tamo nekih stvarčica koje želim promijeniti, ali ne može biti sve savršeno, život nije savršen, niko nije savršen, mi smo prekrasna nesavršena bića. Brkovi ili brada? Ovako, bez brkova brada izgleda ali bez brade brkovi izgledaju odlično. A zajedno brkovi i brada, super kombinacija. Tako da, brkovi pobjeđuju. Ali zajedno je to što vrijedi. Ista stvar kao i muškarci i žene, kužiš, ovako odvojeno, mi smo svi sranji. Čime se baviš osim YouTubea? Pa sviram, imam svoj band, tako da probajte me naći. Ali nećete uspjeti. Dosta ti se poboljšala animacija, jesi na tome aktivno radio? Pa jesam, da. Kaju se, hoćeš li napraviti video kako edituješ svoje videe ili svoje stare videe gdje se dernjaš iz dna duše? Pa mogu ti reći, uglavnom snimim dernjavu, odem u Photoshop, nacrtam slike s desnom rukom, bez ispravljanja i stavim na YouTube. To je to. Čime njeguješ grlo poslije i rape sessiona u studiju? Tišina i voda radi čuda. Ili imaš kućnog ljubimca? Imam mačku koja uopće nije naša i zove se Kiki, uopće se ne zove Kiki. Mislimo da je muško, uopće nije muško, ne znamo koliko ima godina, ali legenda i stalno dolazi nama jer ga bolje hranimo nego susjedi. Najdraža vrsta glazbe, zapravo nikad nisam razmišljao, normalno ima puno pjesama koje mi se sviđaju, a da su onako neki klasični rock, ili možda sad teži rock, ali Motherboard od Daft Punka, poslušajte to i svrstite to u žanr. Takav žanr glazbe ja obožavam,
nešto eksperimentalno, elektronički i puno sintisajzera. Tako da to je to. Da li me iko ikad prepoznao javnosti zbog mog prirodnog glasa? Ne, ali kad znaju da sam ja Kajus, kad im neko kaže, onda me uvijek mole i žicaju da kažem nešto kao Kajus ili krenu kvotirati moje videe, tako da to napravite jednom, ali molim te nemojte to 2 puta napraviti ili 3 puta ili pogotovo cijelu večer, da popizdim i fakat mi ide na živce, samo molim vas nemojte to raditi. Da li bi mogao snimiti video sa tom? Nekako želim da postane kao ti, zato sam crtao svog lika na profilu, to bi bio san. Pa evo, ti i ja smo sad u videu zajedno, pajdaši, najbolji ljudi na svijetu, ali ako ću ti šta reći, to je, nemoj biti ko ja, molim te, nemoj biti ko ja, za tvoje dobro, vjeruj mi, oni koji me znaju. Što misliš o animeju? Ono što sam pogledao mi se jako svidjelo, ali što sam skužio je da što ide dalje ta industrija, to im zapravo ponestaje nekih ideja za nove likove. Svi likovi su neki edgy teenageri koji su kao cool i onda imaš onog jednog lika koji šuti cijelo ime, ali onak sve živo može, onak legenda je, bog je. I onda imaš onog nekog koji je dosadan i onda imaš onu neku histeričnu žensku i onda onak postaju klišejasti dosta. Koji godini si krenuo snimati za YouTube? Piše u opisu 2020. godina. Iskreno ni ja nisam znao, trebao sam osobno sam provjeriti. 29. listopad da budem precizni. Jel gejmaš, koja ti omiljena igra, ima li neko u budućnosti koje se veseliš? Ja sam ti odvijek bio mali gamer, ja sam ti bio onaj klinac kad ti je s mamom išao na plac, a imao sam PlayStation majicu ili onak Fortnite majicu, dobro tad nije bio Fortnite, ali to je ekvivalent danas, kaj bi bio, ne znam, tad Minecraft, šta god. Ali omiljena igra, eto, Mega Man, a i Assassin's Creed, tako da se jako veselim novom Assassin's Creedu, Miražu, i mislim da će to biti jako dobar video. Ako je dobra igra, naravno, treba mi se igra svidjeti da ju uopće igram. Jesi očekivao takav rast na YouTube? Ne želim zvučati bahato i volio bi da nisam očekivao, ali jesam očekivao. Rekao sam doslovno friendu prije nego što sam krenuo raditi kako očekujem da ću dobiti velike brojke, kako uopće nije teško. Jer kad vidim šta prolazi od drugih ljudi, onda će definitivno moje proći. Jel volim pistaciju? Da. Ali ne volim u sladoledu ili u slatkišima. To mi je nekak malo čudno, iskreno. Evo ti ime za armiju. Derači ušiju. Izbacit ću te s kanala, majke mi je. Najdraža pizza, margarita, jer je jednostavna i savršena. Tako da, ako se nekom to ne sviđa, samo želim reći da je margarita u temelju svake pice. Sve ove ostale pice koje vi jedete su margarite na steroidima, tako da, tišina. Da li igraš LOL i kog menaš? Menam tvoju staru, a LOL ne igram. Ne znam, degutantna mi igra, čista debilana. A i vi koji igrate ju isto mrzite, tako da, tišina. Omiljena rasa psa, rekao bi Border Collie, baš su mi nekako umiljati, onako, pas koji služi, baš je dobar pas, baš, vlasnici Border Collie su legende. Samo je da, onih Shiba Inua, degutant. To misliš o Twitteru? Apsolutno ništa jer ga ne koristim. Ako ga iko koristi u Europi, pogotovo u Hrvatskoj, kaj radiš sa svojim životom? Molim, što misliš o Bjelovarčinima? Ništa. Mislim, stara mi je iz Bjelovara i pol familije mi je iz Bjelovara, tako da, zanimljiv grad i zanimljivi građani. Komentiraj i napravi video o Euroviziji. To sam mislio napraviti, tako da možda i hoću. Jesi li ti onaj vitez sa TikToka? Jesam. Ne znam kako si dalje ne kuži, toliko ljudi me to svaki dan pita. Samo odite na TikTok i pogledajte što piše u opisu runskog viteza. Jesi ikad bulijao mlađe od sebe u školi na bilo kakav način? Pa nisam ja njih, prije su oni mene, bog te. Postali su bahati, ali treba ih tući stvarno. Ok, ova osoba je napisala Bibliju, idemo po redu. Što si po horoskopu, ako uopće vjeruješ to sranje? Zanima me, provodim već 2 jebena tjedna razmišljajući nikako da dođem do odgovora. Ja sam po horoskopu Ovan. Nadam se da je to upotpunilo tvoje očekivanje i da te nisam razočarao i da ima smisla da moje osobine i moji načini ponašanja se podudaraju sa tim od Ovna. Sada kad sam to rekao, samo želim reći da nisam Ovan, nego sam Vodenjak. Nadam se da sam raspršio tvoju iluziju da horoskop nešto znači. Ideja za armiju. Kajusovi klošari. To je dobro. To je zapravo jako dobro. Klošari. Ajmo klošari, idemo na sljedeće pitanje. Koje ti je omiljeno povrće? Mrkva. Jel voliš pjevat? Da. Što misliš o face revealu? Ivana Horvat ima jako dobro mišljenje o face revealu. Kako ti još uvijek imaš jebeno grlo, druže? Treba se znat derat. Ja se deram sa tehnikom. Ja imam tehniku, ja imam trenera, ja imam savjetnike, tako da bez brige. Zašto nemaš membership na kanalu? Nije mi palo na pamet da ga napravim, ali ako hoćete, mislim ja se neću buniti. Jesi ikada operirao glasnice? Nisam. Koliko je 9 plus 10? 19. Mislio si da ću reći neku glupost tipa kao 21 bok. Bijeli Kinder Bueno ili crni? Uvijek bijeli, nikad crni. Napravi distrek. Na šta? Mogu napraviti distrek na rap, koliko ga mrzim. Zagreb. Zastave su napravljene za države, a ne za spolove i ta sranja. Slažeš li se? Pa zastave su napravljene za bilo šta što želiš predstaviti, neku naciju, neku manjinu, neku skupštinu.
tako da može postojati za bilo šta. S tim se ne slažem, ali se ne slažem da bi se one trebale stavljati po kulturnim spomenicima, baštinama, Hrvatsko narodno kazalište i općenito po Zagrebu. Jesi li homofob? Ja se nadam da nisi jer sam ja panseksual. Ja se isto nadam da nisam homofob. Ime za fanove, Pičkin dim. Ne znam uopće kako da se odnosim prema fanovima kao cijelina, a da ih zovem Pičkin dim. Hvala vam na gledanju Pičkin dim. Kuž, nema smisla, trebaš malo bolje od toga, ali svaka čast za trud. Riknula je Elizabeta. Opinion? O, ne, nego idemo dalje. Koje programe koristiš prilikom izrade svog videa? Animate, Photoshop, Premiere, Hexels, šta god mi treba. Ime za armiju KKK, Kajus Klux Klan. Najžalosniji dio ovoga je što fakat predobro zvuči. Kajusove mačkice, haha. Ne znam, sad sam htio pročitati. Smiješan odgovor. Jesi li nevin? Jesam, ali će završena odluka biti tek 23. Tako da sudski proces i dalje traje. A do tad ne smijem blizu vrtića nijednog, tako da. Prepoznajte ljudi uživo i kako se nosiš s takvim stvarima. Kad znaju ko sam, onda znaju biti naporni malo i volim kad me se pohvali i to je dovoljno, ali ne treba se stalno pričati o tom. Primjećujem da imaš iskustva u kreiranju muzike i posvećuješ detalje u sound dizajnu. Sound dizajn mi je jako bitan, tako da dobro si to primijetio. Jedna od najdražih pucači nam je Battlefield 3, upravo zbog zvuka. Ja osjećam kao da sam tamo. Zna li ti mamo da tako vičeš? Apsolutno. Ka Igeri. To se skoro rimuje ko nik. Hvala puno na gledanju, klošari moji. Uživajte u životu, a do tada uživajte u ovoj predivnoj pjesmi. Ćao.